kwaji wose ebo edabo so enne hey adona kafacha powers eba ya dwuma eba afidie we so anya asem keto kra ye ko yanim ten ena ye ko na ye de akọ dwumadie obate the nation's anchor of Alumba obate nka wo mura samwa ne ho dodo no ne ho edodo no na nyame ya adoma manya ne tie se kyena no obetumi abadwuma producers ye no omudi dwuma kwanta bisa Isaac yegina kwanta so twamani nyanso hwa ena ye begina na wukọ master control room wazo so abranti a ye frɛ no Azuka ene wono ena eye production nyuma ebabo ne na ye de afutu sam ebefiri mu aba no Kevin Jama no ene ono ena ye production no kama ye de aseda enso ede ebema abranti ye frɛ no Azuka ne fa ye Ghana ni efa eye Ghana ni Osei American Boga enya asem keto akora abranti a ye frɛ no King David and King Solomon ono so ebo adwuma pa na ene accountant yankasa ena ete MC aho na o chinchin fidie no enye asem keto Obed Asamwa ono enene accountant no ote ho na o chinchin fidie no kama abranti a ye frɛ no ye makode ye frɛ ne sei nana ya wana osika say wanya problem ka krenti no say matese yeso yare ntu osika so hwe no ya de na ya fa chia kase yakoma master technician a wo Sompa TV nana ya wo so ebo adwuma na odi wani ekirem ewo nkran so a Tony abrantie Tony anwumre sei no adagye ni sokra firi se onfa Sompa Asem Mpe Nipa eni agro Sompa TV no ono so na ehwe so ewo ho kama pa Kevin Oyata ono so ebo dwuma ewo MC ho samrantie ya tawuruma na social media applications no Facebook YouTube and Twitter no omo dawuruma eni edi atwagu enso ewo so eno ti subscribe share afufuro hwebi na wontie bi emfa mfiri ho na Asem Mpe Nipa emfa ne tampa emfra asisi sama po menteme wase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene pomasi bre ni de ama kama ene yawo enwom ekasa kofuro bofo mpa bema asuketu am yi pebre na Asei Yaw Oforisuo 19 me na meti adwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa pa ekobose asase so meaningful tumpa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwam yansane yakosa no me na meti adwamu ne de Sompa Asem Mpe Nipa no ekobose asase so erutitamu chuku ene yebemu afili gbenze kama ewo dwumadie wi so kama pa the nations aka bibia bokode awrade ayade ma yehu han foforo ne adechie foforo nshani ani die na yede mani din se ene de nso yedate ye ni na ye kan ati asefo ho ene na sesa akwan ne so ya ewia ne adana se e de amasi ya college nyina brabo se da ne de nya awrade hwe won bunkum ne nifana omo nso kan ho madwumadie no e kotote e de ma ye baba ewu bia nso so nyame nhire omo na onye omo kase ye ba ne si ana go so man hema mechia no na machia ye go so man hino nya ne ba bi ko ne yire ene ne man nyina na mamu omo hyede omo nchichiro mu re afi mikrum go so fu nyina membedi ako na menhire omo nyina na wanye omo kase ya omo dia ba hwimi se hwidie mu sa sojafo so hwidie omo so akoni abe nya asem keto zata de kro na menhire nim case kro kenya asini hwidie mu nya asem keto kro no ma ye lem ma se nipa ni kro no aya honte pa aya honte ma nkoda ma so ndue mra na bono ne na hafo sa ne de ya na sa ne sensem no ntansi o nti e ba sa na o mabokoko na o matumabunu no fo na se mabunu so na akotwe bibia ba o ma adwobre umra na asomdie ntimi mra ho because ho area de ye ntantete sa ansem no na yentimi nya asomdie ya ba ne de ye hwe ne e wo ho ne na yetimi aka bi agum timi gidi ye se ne numetia popa ne mu nsem ye futu da pono so a yenyina be bawuram ne yede mu ngomo okay eno te na eye hya woda eye nwom ekasa ewo Asem Mpe Nipa dwumadi so orofo ena nwom ye de ban ofie nipa abreche ba kofi same
ono ene suisai saa enwumi yakoni ekoti enwum no mra na yi afutu no emfa emfrim mini was abitie sijaso sycophants was sycophants ideas of course masamo refidie emma tromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba hey omintribia pue akola kwaji was ebo edabo so enne hey adona kafacha powers eba ya dwuma eba afidie we so anya asem keto kra yakọ yanim ten ena yeko na yede akọ dwumadie obate the nation's anchor of Alumba obate nka wo mura samwa ne ho dodo no ne ho edodo no na nyame ya adoma manya ne tie se kyena no obetumi abadwuma producers e no omudi dwuma kwanta bisa Isaac yegina kwanta so twamani nyanso hwa ena yebegina na wukọ master control room wazo so abranti ayefre no Azuka ene wono ena eye production nyuma ebebo ne na yede afutu sem ebefiri mu aba no Kevin German no ene ono ene eye production no kama yede aseda enso ede ebema abranti ayefre na Azuka ne fa ye Ghana ni efa eye Ghana ni osaye American boga enya asem keto akora abranti ayefre no King David and King Solomon ono so ebo adwuma pa na ene accountant yankasa ena ete MC aho na o chinchin fidie no enye asem keto Obed Asamoa ono enene accountant no ote ho na o chinchin fidie no kama abranti ayefre no ye makoda ayefre ne sei nana ya wana osika say wanya problem ka krenti no say matese yeso yare ntu osika so hwe no yade na ya fachi akase yakoma master technician o Sompa TV nana yaw obuso ebo adwuma na odi wani echirem ewo nkran so a Tony abrantie Tony enwumre sei no adagye ni sokra firi se onfa Sompa Asem Mpe Nipa eni agro Sompa TV no ono so ena ehwe so ewo ho kama pa Kevin Oyata ono so ebo dwuma ewo MC ho samrantie yata wuruma ena social media applications no Facebook YouTube and Twitter no omo adawuruma ene edi atwagu enso ewo so eno ti subscribe share afufuro hwebi na wontie bi emfa mfiri ho na Asem Mpe Nipa emfa ne tampa emfa asisi sama po menteme wase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene po masibre eno ti ena krobia sante kotokose de woni udidie no sa nipa no ono ena hwewo na die woni udware no sa nipa no no ene betumi asre woto ana obetumi aka wachi asem orofo se unkonwa boase wa yimframa bonia empempi no ya na yanyina chinyi enya bontu sinio nemom eyofie nipa omna wonim huruye no ekwa bi so no enwansa na damfo pa ni huruye
sanse emoja na gina mu nti no empempi no ya na nwansan tasisi so wona wonim huru ye okwa afuo ma wo hu no omono me be ya adwene kwa bi so eno ti se aboa nwansan ka se wo ka huru ye ho asem a ekwa bi so no ntumi anyi na kinyi da bia da Sompa FM ye kan yesi Yaw Oforisuo nipa nanso yonko bi so sinwia so ofie nipa betumi aye na wadamfo pa a woni nam so no wono so betumi aye no betumi aye amana broso pa ma me papa na nwumre ye futu samu a ye free abrechire ba kofi sam ne nwuma wa hwehwa se ofie nipa no orofo anwum emu odu ye pa se obi betumi aka wo koda abrem wa bakosem pa na ye fie nipa se obi betumi agu animu ase pa na waka wakira asem ama na ye poto ayede na amanfo abagye dia ye fie nipa ye American obi de nsa ahyere no mu awo ka se Oforisuo Aboagye asem awo kan orofo wo fie nipa na ko kan wa bakosem nkoda abrem akire omu wa adwumam ho ofie nipa na kogu wani mu ase ewa abonten o na abonten sofo nya bi toye o asem wa wo kan kura no na ka enim na ntesa na esanse wo fa bano no esanse wo maame nwia ebano no esanse wo ne wo abusua kromu nti no asem a wo mo kan nyina no hon gidiye eno ti na me ka chiro se nkonwa bo asese wayi mframa bone a akyinyigie bia nim sana wo yonko a wonne nam wonni bokosu atafrem empempi dodo no akora nim se wo nwia no sa nipa no so okoka ho asem so a ya na akyinyigie bia nim nanso so ne yamu se ye ho na anwumre se fie nipa betumi asew na wo yonko pa bi so betumi asew a orofo enne ye ka kire odede bi se ya yenhwe nipa yi ofie nipa betumi de wakode nanso so ne yenhwe se yonko so betumi de wako esanse se ya se yonko bi esirinwia de a yonko na ne nam na dodo no anim se wadamfo no one no ene kona kana na odofo na nwumre ya asem tietia ne se emoja entumi mpa huru yetirim na aboa nwansa timi kosi huru yeso a eduru baabi a wasem abeti ne baabi no eduru baabi enkomo bi a wadi na akoye hintasem no eduru baabi ne kopia bonten a senye fie nipa na kokan ya na ye wo hwonko pa wadamfo pa ne konakra na wono ene kogu wanimu asesa etaba ne sada eno ti ekokoba ne se okote wo ho asem boni bi ekokoba ne se yagu wanimu ase poto ewo baabi na ususu se asem wadi yonko na de bakue asem wadi senye fie nipa na de bebade a na ene kaye hwan eno ti afutu semu aye bede meye afri nwumwe mu no se eduru baabi a ya hwe yonko pa yi eduru baabi so ya susu di nkomo wo fie efri se de minim se ewiase mu asetena ni sunsum wiase sabonto so ni kura pese wo ye obone di ubone na se fiefo sunsumo mo ante ase mponu a entumi maso dabia da enu ti abo bi beka wo na se firi wontomam dia na wonkonwa abo ase wo yimframa bone dia odofo
na chinyidie bia nim dia duru ba bia ye hwe ya brabo yi e wo fie na ye hwe yonko enso eyie beriche bakufu same na nwuma osuesu ene enumu ene ye yi afutu sem enso ede efre me modofo pa Osei Yaw Oforisuo nintin fosuo the nation's anchor Radisha nanso nya wode aba yenko da huru yase pese fie wansena obeku yen fie wansena ye stubborn sanse da biara da wona ne nam fie anke nim se obenye nanso anka ntima obeku omo story we ya bakosem kase a onimtuni so ade ye anuma na ye kasa chi nipa se to da bia Yaw Oforisuo wa abonten no wona yi asoti fa na fiefo pese ye wo na wansena ennom wodasani kuro abere bia onnom wodasani kuro ana watuko no aye kese se ennom na ne yiyo na brempon ye wo na se ehuru ye so ye gbo wansena hwefo mu ana ye na duane na wafili one ntatia no manya bi no mso de kro na obo wodasani ama ne ye se wansena hwene ye oben wo sa obesi kuro ma ya na mogya no wo twe ansano da sani so ani akwai we fia wansena ene na ekoba we busuani nanso Sompa FM ni ye prakuru mu no ene ono nso anigye ba nti yenhwe ni ye na ne obenye no obehaye ya wore ko bible mu a ubenya reference bebre a die futusem ya na hye ne ekena ema hunu se ne oben wo na wose wusuro no Micah chapter 5 verse 7 Osei anyi oyonko ni amfa ho ntu nipa so oba oda akokum ne ho na wewa no no nipa fiefo na tamfo eno adikin aka che ebiem abrante bia ne ye frɛ ne Samson no ye hodenfo pa ya na Samson ahoden ne nia no firi sɛ ye hye ne ho nkom to na ne na jadi so nti obeye brane kofo nanso okina brabom benyini ne ba sɛ be ma bi etwa sɛ onya ho kani nti na wotu ana mokope ho kani Mukanya na ngofiri se ne ho odene be ye oba afe se me wokuna ne ho odene enti no me rely on ono no saa ba no ne be solidity a Samson on ne be chie ne secret on ne de na ada akwa so be hunu ne be ma Samson ho odene aba for ma later oton ne ma na tamfo ma tamfo be nya no enti se nkenye fie anwansana ne be ye Osei ya na nka hwan pa na Oforisuo be fira bonten aba ma Samson aka chie ne se ahoden e wo me so no na kade nie awe na ade kan be manako na we na ade kan hyemu ema abonte so di ntimi maje akire fie ni na no amani die no woda ne so bu ne pan hunu se we de me dia ne mu na menya mani je firi no ono na obetimi apira ne sa ye the Samson story go to a me no wonko agire kura anso so no afi baba benya eye Solomon so de onianom okoson daye na ne nuanom nyina ayu abubo wo mu ase na ono nko a ne de nde ejina ho na ode chire ni nuanom se eye ne daye so ni Joseph Rada ne daye so a waso ni na ne nuanom agina saa ya wo so nkamo a mo ye nua na maso daye chire se da achime ba be ye kese me daye so chire se meyeye ka me kan daye ya se ngo se me nua ni gima mi o sa ye nua kumanda ya wo so na boa da achimbre mpon ye bi be pie ye mu we de ye gina ne nuanom mom Joseph daye a wo se waso so eka kire ye ho se akwa ne yenku no ebisi ye mfa ne hya menam ebisi ye nton no mfiri ye mu nkokora ye kom na abonte so ni ba akokora ni wo fra omumu omo bopo na adamfo nka ho omo bopo na eyere nka ho omo bopo na mantamfo nipa bi nka ho imbu vin ewuram wo mpo omo bopo na omo ankohia bofo bi na ye ono ani nua no mumu ene ye bopo di tia Joseph kra e man ko fa amane a wo fra mu nyina mu enti efia wansana ne de omo ani praye ne to de bia ya na eja se nipa wo ben wo pa betima ye wo saa Isaac si mani so ye kusu na mebewu nti wo se me hira me mani bi na Jacob na ada na wunu ya iso anka on na ye panyina de ekodi ne ho ananka abafie na o maame etimagye esi akwan e de ama iso etima kwa ka secret wo ho bia de ama Jacob na Jacob etimagye yinhira ni nua inhira de a den na edi adanse aka che se enya bonte suni ne bepira wa brabom edanse bo e bekọ na baba be wie fie eno na wotu ani a papa bi asem wo kan wo se adanse kan na ne yetoto wo machi ne agyan no enye no ne kume
ne mo medam ni nipa na wato sekan ya wotomre bi a eno na manipa di ya wo asetina mu pa se nya kwa we na opebosia wo ba me hoyi nya we na osole na obedidi a kire wa ba me nchen ansa na onya ne obedi na ye den no no kuro ya kwase me ama madwuma ese na uke madwuma ese ono obede didi wo sade na ye ya prekope wo akomam eno no wan kantima na wo kodi awu but ye de ka tro nipa wo tie ye se eye fia wansna no a ene beku wo etu ne na ma no ye very careful na no man ye poison ye kobusa na ye ne yire na no girl ne ye twitwa na ye kobusa na ye ne boyfriend so eye fie wansna na de sade we ye de bedi ye ho di ye ho papa no so won hwe ne ba no ye hwe ye na nyo no ana wo no ana ye mba bo so won hwe no maame no de na kora wawo no foforo akwakotu nzu ano etu amana de akora na hye mo wadwane ko ode na koto ball mu a wadwane ko ye kopagya akora no ntinya maame bi na wo no nye papa bi na wo no nenso saa ba atan no ana abeto na kone se ohun mfira tiasefo asase so eno nye fie abosiafo na anu yada wo ye se wo pagya kontuo bi mu ya ye te yansa yade abo wo bubuguo ye kobusam ma ye se ne maame fiefo ese omo mpre se abrempon ye bebe ne so ne papa fiefo na se omo mpre se enye fiefo ya enti bra ye bo nyina da 90% mpagya esa to form no ye fiefo ene solitaire na ma bonde sofo so enya ho kwan endi yawo asema ya ba ne no emu oduru yie pa ne ye ka che ye ho se yenhye ye ho den no mo ye no mo sere omo ye no mo to nsadidi omo ye nya scam bank ye support omo brabom no omo ana de ye fombo beba omo ana de ye nim guase ye beba na no boga na ofira brochiri ba ye no wan tena ne fie ekobo anamfo nyina no se mehu mu ache ye nkotena ha ne ye nyi ye ni ono ana de ne sika etu yansa no but wi achi ni apoison ono nko anensa na namfo nyina akoye jam se de ekofie ade achi ye so oda ne keteso wawu ye kohwe ye poison enye fiefo ya omo atwa ne ho ahia omo odi mo mbidi omo no omo sere omo wono adwena adwemba wo omo sabe ko ya che ti mamenye omo good no omo anepira no na no ababa na ekwa abrochiro ene wo bo abusuafo amane ese nemeko no menimu nya ye house party last na abusuafo nko ane bai ofre ne maame nuanom ene ne ma ene do mbehia ade akyenya ye sister no poison akunu eye wan eye ne fipamfo no no omo hia ye na ene kofa how we de bread obi ye adwuma okofa ni nua bewura na adwuma na bofom ze etu enye fipamfo na abontisu ni de onimzi ye kye ne be ye de ototo na kwan ye ba fipamfo na de dane agoro de ka ba se susuro enti fipamfo de ya ye ho abro papa but ye nhye ye ho de ne nya ni fire hunu se ye fiefo ne betuma apira ye ndi nkomo bi wa ye kan ne ye jabi ade bi wa ye de kira ne ye jabi onkyire wo fipamfo se wo adapade etu no make sure se wo tere o munim na mfa nhira mre wa brabo nyesa dakro beto foma ya wani na asem no eko wie gra wa se efipamfo yi usi fie dia na o mani agye o nanso mpagya na e ba o mo mma kwan o bagyi dia na o mani agye o baifo no kura gina bi ode ne huo wa no emi na me nipa ne amachi dede o me nua konkon be ma no ba ene amachi dede boza na kra ni agye nso eno aye baifo a onkura bi no ade contract kese a no 1% nkadi no epie ba nyame aye awie ya yemfa se dama no na yenya ama bonte sofo no so nka bi no ke enonti no empempi no nipa benya wa na efrifie dia amoma yensusu emfa yani enkrankan bonte sofo orofo nipa benya wa sayade bi bebo wa orofo ya yemusa fi wate fi nipa so se wa ya na yesa wode yade beto so na obekira mama so ayaresa entumi emma orofo wona obenye paano wona ye no omukọ paano wona ye no omu tusu tirimpo no eduru baabi amoma ye nhwe omu yie na abo bi beka wa ne firi won tumem 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Kevin ye hello Kevin ye Papa yetio okay in pen fogo baby class
Yeah, Joseph. Kevin down kaka wo homa no munye. Yo. Ciao. Yeah, Joseph. And then Kevin ya feel. Oh. Hello. Hello, good morning. My Joseph Peters of Moonlight. I will be Moonlight. Ubu, the Mamma Majo. Ya Joseph. I'm not a particular honto. Yes, them can yamin to a mountain in the Tara. Okay. Ubu, the other day, if anybody wants to keep them, that is the other one. It is the fee, which you are going to have on him. A wine at the corner. You can't put on it. Oh, that's one of the one. What is the clean set that? And I said, what was the stand at opening? So if you can't, it gets going into that. Okay. Hello. Hello? Baby, I'm free. We can't pay for you because that's all so. Lipan Paboko Yetio. You come at Pado, which you put your room between your bobra. And then I'm afraid for Nuya. Almost a boom, but then I'm afraid of you. So, you papa say over with your popra, with your pop, you know, because Nuya. Oh, your child. I almost sang for that. Dear, the moment that you use another is a moment, papa. So, Nayamba and Mobra. You pretend to have it in no Bata Batani, yes, some time on the moon to no, Daniel Bata Batana, no one, papa, ever put you against the no key. Hello. If any pastor was, Yay! I'll say, Yay! I hear it. A hoodie. And let them open you. I hear it. Lele. Ejatua. Wampa, not to do what I'm about Yaw. My Joseph. This was I remember. And only hold the Jamania who did a crack. But and then she was then. Over. Papa, you can say, all the circular, almost to be answered like a paper and then rush. Now, when you said you go watching on the throat. The bishop came. No question, sir. You're so free, Nipa. Thanks, I bought the cover go from. See, if you know, for the football, I didn't hire. Did any country so good fortune? What I say, what you're sorry, no decoration. Free no color. As you free, Nipa. The Darcy go for the punch out. No key. Hello. Hello. Baby, I'm free. Good evening. Ma, make your home free TV no na you come out. Why? Yet you. Kasafri asenya ebrim. Kasafri he. Asenya ebrim. Yet you. Program na mpesa mbaso bi. Eso na ugina no. Na asama amokan ye to makoma pa. Ko bi bekawa na firi wuntumam. Ya mpapa ya damase ene mafutu adare da nyina mo kire. No. Okay, hello. No. Man so mama baby afrefre wudi. Okay, so Yet you. Okay, my idea, if anybody hard. No key. Hello. Good evening. My Joe so mama baby afrefre wudi. About your friend at time Kasafri. Yet you way. About your we am with your baby. The must come how them and this mammy. How be up there, my go be the mouth. I do man a so be a juma. Then so. Omunyina sansa omochia kwa yeme media me. Ye nyina so ne yakwa achi. Yakwa achi e bom ye bi. E trimu samu nyina la.
na menhira mo anumre madam asepa Okay, mami o Asem Shenebo. O Asem Shenebo papa. Hello. Hello. Baby afre udin katachi. But it's in the country. Okay. Okay. Hello. Yet you papa. If you put for Brofo, like a book about so specific. Look, if you any good figure, I didn't look at the if you for the in a way, Papa, I didn't buy more. Someone put on here who works. No, okay, hello. Hello. Baby afre udin katachi. New it. You didn't say it must not suffer. yet ye way. Program I'm working on a person. As soon as you know what Daroma. I'm saying, the American say, Philippa, and Nipa, say, what do you want to almost? Because Nipa was there, a mouse, if Philippa said, Nipa, meaning no fee, meaning no one on a touchy. Ebia, me knew what has a baby crown and you did if Philippa Buano. Now, so if it Onoa Basa Qua Quatio, our brow, Williams on underground work, no, ever kitio. The Amocano, Yamisha will be Womokuga, because Yanipa is anybody any Penjama. Like I said, Zao Vita and I said that on which I bow, you know. Amania after and I'm how bold you can Madame Yamisha. No, okay, hello. Yeah. Ajuma dase. Nidiane don't think much of a shot taxi that they run about. Jina run about no sope. Run about no sope. Obri kwamfo anoche ni statue no esi ho. Statue pampe. Wapaja ni tia hwewiem. Wapaja ni tia hwewiem. Bodua no kura no. Bodua ni sukura no den. Na sentiment to me sikadwa no Yaw Oforisuo kura no. Sentiment to me sikadwa no so kura no. Pia sentiment ya se. Na me fa kwanya so play during goso. And from a sentiment of him so to have you. Okay. Now I'm changing a chair to gas of the stoop, so I'm going like a sim. Now, what's going to be? Just so can. Baby, I'm saying, oh, the pa. I don't know my yellow, someone to see me from coming. I just find a movie from there, the war. Adeba. They don't want or sell in the highest degree. But the Malaria plateaus were in show ground color. Very by our also just it's not slow. They are the whole show window about so for one. You can't show window in the bound. We feel about that. Suppose you and yet that's it. No key. Hello. 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 Baby, I'm free within last caller. Some Nana, I'm Catherine Corso. Nana, ya yentie way. Hey, and then your mob cast someone net. Asem show bonne. And then mock out someone no. And Yasem Ketua. In them 3 years. Oh. Good them 3 years. Kobane say. Yeah, their mommy say. Papa, Asem ne. Yami dameno, ni buki mo wopiti. Papa, Yami Ramo. Okay, honey, I do a friend in a besi. Na yet kayen him say, a koya mammy few. Na hon ye dim koma, ye bema ya drain ye de bebobra. Na ya drain say, a koya papa few.
na ho ne kwa ye benya ba bi di ekete ebese na yatumi abobra nanso so se moja entumi mpa aboa huru ye tirimu dia na se fie nipa betumi asɛ wo dia orofo ya yenhwe fie yi ansana yakwa abonten mi yotete tubafo na mebɔ me ntaba mu menam soro mesan enam fam adwumaku bia da wurumawu ena empempi no efiri juoda ekosi ni fiada so Sompa Asem Mpe Nipa yetumi nya bi ede besemo yekɔ computer so dwadie emna sisia me pese me di hini ewo me fie nti aya na niema me di siesie me fie di se metals me WC let me shower set no me pen ni popom ene di ebe chede ama me enu nti ena metals de ni nyina me to free focus Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be you need focus Frank Enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be aware plano obenya bi e ho na bagabli season na hodo so dey the water closet who do be obenya bi ho kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa Urikoto ofie na no a confrontu mu ko wi anso no Frank Enterprise na obenya bi send the so Frank Enterprise our Techman Market Magazine Road and Sanabedu Bernard filling station no abrosa ye no mu a ho na Frank Enterprise ho na na dia asem da kura ne say so wo buru is bono ene ahafo e kwa kopem no fo ba bi a se o pe task papa ne ma wo bosu bi etu akoton a ento wani nko ba bi a so do we make Frank Enterprise ne be ma oni popom ene bia ne bo edafom for number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now says 0205 987868 now question we say you can Frank Enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1 Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pane say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yefa ye hunhyem na propose prepa oboadu ponkom yenyankopon obeyiye wiye Sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598 02 meeting biem 0598559802 edia waso yeta one media anase Blessed Foster branya bosome ni bebodwa trada na de mo de dom ye no ye de ama ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu adanse de de mo amunim Sompa achede 2025 yabo enra ho na mete se wo ba no se wo kɔ Canada woko okosuku na yesi ajape aba no nso okɔ na nso no de okɔye adwuma Mese, amanfo kwekɔ no. Enya gro. Jaye no ho na de won kɔ no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ama no ne de. Wode obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Nesa you visit and now turn so a Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa. Say ya Juma Swa or Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asafu Leba, Runabout Wa, and crying, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabe Bre, so telephone
055 555 0067 and 0249 000448. Only we define every day. Everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. You are here, moving in our midst. See the worship center, can you be a war? Or the Numpai Bobrel, November, ya 28th November, Efiada, and 29th November, Miminda, and Opano Krum no Ashasi, God of Possibility Prayer Festival. I'm a God of Possibility Prayer Festival, and Paye Bija, Asem Mpe Nipa theme, or say escape for thy life. Can you, Johnny, Joe Crown? Wasn't in as past one. Friend 05 Yama Ashafo any atiefo nyina akwa babiem eba Sompa 93.1 Sompa TV edi atwaguo asise mapomente me wasn't in as past Asem Mpe Nipa yewo eno ti asem bi a kire so dan wo so no e wo so de beda Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ne mpa asem no pomasi bre emfa ema kama pa kuma ne mpo asesifo mbiem osoro ne asase entaidi ne wosono nani ama abotukura de ebebo de woba no anya atenase ma me mo akwaba eja oba pa ohote sen nyame adom me hoye udi de sen me din de amoakoa afiri hin ne baaye me fi tafo haya bacha ya tafo haya bacha ma me de be na kire so hawa wo de abeda so pa Asem Mpe Nipa se enko moa de kire me so ne se yenua ba ma bi afra Stephen Ofoli na me se me pemita Stephen Ofori wo ye adwuma bai was electricity ni no obetwe ne number gu obi fie was electricity ni na wankasa do nim so electricity ni omububo meter no oka ho bi okay ana omububo meter wontem enti me ya na me se me o se friend say Stephen Ofori me pa cha on na so electricity ni me pa cha okay na obeton meter bi ma me na o say meter no to a no akọ register enti ko register ne he airport roundabout share meter nke 20 bi e na obaji iska wono o the pressure see me so say my entry registration fees no 13 million na e be 2 meter na on farm ho enti e ma me de pressure akobo obosia e de bre no bosia sen 13 million meter so ton ma me 10 million meter ne de me check ne ho a 3,000 kwala yoboro na me per man so nti me say 3,000 enti ye be 2 meter no ye be 2 meter no na me obi ba so obetu na me wo ho na me yale ana o ka say me frɛ no e ma no why na ba so obetu na say meter no obe boss wa register no register nana no register meter nti o mo hwehwɛ no na o hu say meter ne register ana o ma me frɛ no ma no ana on ne kasa no ka kyerɛ say on register meter no ma me ana me dem ni say wa register ti me kɔ akima me je amanfo ne ma kɔ akima me kɔ akima ba ne 2 meter na o ka say on register meter no ma no wone nipa kro di nkomo no na nkomodie no wote ne say na ye na dwuma ye ni na me bo ni din no no o se onimu no ono o ye patron about 22 meter na me hu bla na biem Stephen Ofoli na me hu ni biem enti me na mo na me busebusa na sa enti me ko ye patron about wo me ko mo se onye adwuma wo ho no ye adwuma we wo ye bolo boys o saje ni goru ai o mom jiji ayi ano makọ register na ho ena me ba no mbusa am se me ni baabi otie sa tam na me nya hu baabi a wotie enti a kire na me ko hu na me san kọ ho biem ena mbusa am se me hu baabi a wotie ena me se ai enti enam de ma me ko hu fie ho no o ma me ne mai bi ekọ ho de ekọ kan na enti ase ye adwuma na o se on per kasa bi enti obeye meter na ma me obe register na yes Stephen Ofori ai obe ready obe je page na ma me na meter na o ma be obeje de na ma page na 7 meter na o ma betu ni de ensa ma back biem ana man no ono a share ne time afa dru ho a o frɛ na
na odidi watam ofre na odidi watam enti na no me ohwa na ese message bi begu me phone so me hu na me ko kire me nua ba ko se sister hwe ayi me phone so message bi abegu so ana o se ECG for na send o message ana me se hwe ma me enti o hwe ye no ana o se o ma code bi ana me se na me ba ko ho na masan akwa hwe na me san ko airport tran ba to hwa ti me ko ye o mo ye na je se code no come the mind no ba emfa mita no emfa mita ni ana me san ba biem enti edi ade achen as 3 days na me san call office ho abiem ti me ko me san de ko nipa foforo ho ti o boy don say emfa nti hwe o phone so me send bi ama na dem nti o me hwe na abegu so na me dem ma ono ase stamp a cho mi hu nti je na hwe ma me ti o boy na fa na busa nsem pa cho me kai sen and o say 9.9 for a 60 na just aka 4 cedis na 1000 ache se sa mita no a betu ko no ai na just o ya foforo ade ama me e ho enti ya sa na me friend office wa asema me friend na apeke ai wo ska okotwa am oh bla enti wo hu me mobo me nsan konkotwa ai mini bi me se boso me so a okay mini bi ye to ye bo ase wate mini bi no ebeduru ba bi ye kan yiri biribi na wante a Oforisuo Aboagye be kan yiri abaraba na wa adwene mo ayedai ada ho sibi ofori na menim se do mo si ayem hye ya fa ho producers no baba be kire me mu aso kire mu a ye ni ECG fo bi kan na anwumre yi because adwuma mo ye na nye goro asem ukọ driving license a goro sem no sa wo sa goro se opa aka ko school ni employ wiye ene me ne sa afọ no depa anwumre yi adwuma kakraka ECG meter ye dia bebo se meter ni mo system a very shame ya kwani ne Lawson Heba beverages ni di komo sanse wo mo na de durema better Sompa FM ene gingerle care no abadwa so ye twetwa bi ye mo bobi mranti bia ya na Lawson beverages ba omo be fansa no na anwumre no omo di biri omo ani so no ene yamfa bia masa no omo home be kofom mini ba bia me kafa osunti menye ma home na be home Lawson beverages gingerle care ene Direma Betes Mrantiero na ekasa di ni mo no ene dia ye moka mo ko ejira 1 to 2 to menya bia nom ye gingerle care ene Direma Betes yi Lawson dia Asem Abakure mu na ya na manfo se sansan no ye nsan me dia me se nsan bi aduro me se nsan bi aduro nsan bi aduro pa panipa me mo akwa aba Lawson kama Lawson beverages aso ye te sei jamia dromofo jamia drom nyome koso bi ekoboko director wife ekosi anan na wa him from Great Britain okay akwache abasbodie aba bia totin ya na manfo bi fu se bia ya agro ne edie kamahwe se abasobodie next week ba ka ba yin opeja na manfo hu se habai nim Lawson no no so enim habai pa pani eni komo ofo me da say mo ene ejima one ompamfo na yenkai Sompa TV ahwefo ne Sompa FM tiefo ina se mo ina mo ana hwe na afi mo ne tie na ye kai won se obubobo so me ayo bo so to so ba ko afeni mu no enere de to so mi yensa ye wada odofo wonnom emu eti sen wadi die sen ena isi etie na wonna ekoye die ne bisa esa ne say Lawson Herbal Center ene Lawson beverages die wo be die ye wo ba no die ani kumbo ye pa because ya die e wa die mu ya sremo ya die ebi wa die mu ya die e wo onum mu Sompa FM die onomu a numiye anyimre die ye ka onum ho asem the santi na Lawson beverages aya tana yekese omanga na mu no ewo ebu akwa kin na kumasi ewo santimantemu
na ene pane kwankyerɛ for kofa bai Jeria Dr. Lawson Chey Menu Emonim Sam Emma ne Merriman Sa a ene jumedie bia sabi ewie mudie ne be wie peye ne de chebe kɔse de ɔmo de serve no Lawson Dire Ginger Leke ɔno ne nia Lawson Dire Bitters Lawson Dire Ginger Leke and Lawson Dire Bitters therefore make I was said you all know there who also to me ya ni pay there and the chia ba yanum kakra areho ba yanum kakra is I say tente beto amatie tiato ya be no so de ade afa adwene you all know ye said won kra eyi nka you all know me wa de kwa yon tanta wo ni so be da akocha wa adwen the sound feel crying obanu bibi kakra dia kai say obanu Lawson Dire Ginger Leke and I say Lawson Dire Bitters adentia na make say the tienie when go check for the card in room and the buyer the genie dia jabasabo dia bobekaya a man memedro Lawson herbal mixture a man memedro Lawson local mixture a merryman kwa eltru Lawson Gile man capsule the doctor said no agree ya yache ya shia dia kwetri ya hu se ni pedru edu ba bia ya ansa kakra wom na ya juma yi adenti na meni nyina ntena se na enua ya dia enomi ansa nyina ya nka manche mu baako ne ya mpa kofa ntuma ho den no na ya mfa anya ensa ofo menke o eso so bo me nyama num efie pole mi ansa na doctor said I so no nya botre sua ho adia ye ho test sa de call out sounds afredie awie peye anemu no ene nya Lawson Dire Bitters Lawson Dire Bitters Lawson Dire Bitters ko say ayen senti sabe ya no nyansem ne kwan so so onnom na emro so onnom na entra so dia show onto mrebia yankai ayen senti no nyansem ne kwan so you've got to drink responsibly kai say Lawson Bitters ne die mahogany min kan kwachi mahogany dua bi na ne moja ebi Lawson Dire Bitters ne mu min kan kwachi kokodo so obi onim hahama bi ate kokodo so dia onutuma yede edi amani padua ebi Lawson Dire Bitters ne mu min ka dia ka bia me disi wa hahama enubra yaka banchi mu de nsa twema ho den no ne de Lawson Dire Bitters kai se oti die empire oda wonum enyinka obo enfro da sabio onkwatentasuo ene atwam sie no musa sabia ko bai bi to honten atwam sabio enchre editie to no mu a me de mata sabi so be gina obo na ko jona o mini mu no ayo yi kakra oti no minu bi e wo echa ha ma no bo mini mu ampo de ma no mo nsa nanso ba fo adi asa ye dro adi asa ye nsa obanom nsa na ne sun so kakra ko ye dro dia ma wa Lawson Dire Bitters Lawson Dire Bitters Lawson Dire Bitters hangover bianim hangover bianim papa yin se o ye ma me die o fo no wi a sabe ko sabe betu ko ka se de pa ho no yisa na wotwe sabio wonu munya bi wono na de ene obi atwete den ekwa achi papa ne de enyo enya kra na oboso be front te so de obati bi ye mpa ne santi men no papa ne de no men no ma me de no no de wo din na wa dance eno ene Lawson Dire Bitters ye so na so ene juma de biase se bragro se ya hinsie na ngo papa kroma yi be sia settlement ma ya amase ofo na me package senyi na ayere pin na age bodo kaba nsa papa ba nsa na ba yere be so ahoko eye bia na o twere die bia afisha na bia ala bia na bia Sunday special Saturday special Friday special bibia ma day bia special bia the for sheshia but didn't want us no Lawson Dire Bitters and yes several from my friend ni be come on
na me de losing direct ginger le care no e de atato bring e de ofo madam so aba what are there on white show I feel what's in count no do to be an amount discount okay Christmas sales e koso e Lawson Enterprise okay Lawson Enterprise bring idea and stop us all to be apart from Lawson direct ginger le care na bitters no for ni chiremu e kwada so on it DV LED shade wa papa beki director wife Asem Lawson Enterprise you be no job for there no discount to no 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 0248 61 99 99 Losing ginger leke eya kakadru enya tagensa eya kakadru nene tema trending the kikis formula okay me kai the kikis formula and unya botene adaje ompre ho before say of the kun abo so na tatia de o ha ho agede da and sapia sabi obeja onka tipaye abofro de okopa de ho de wodin no losing direct ginger leke ataje ewom shenenso 20 ebi eden tire akakadro odi wakotene akasa na akakadro no akakadro na tabisia ene ya akatadwe no na yeme de no no yeme de se akatadwe no na the kikis formula no okay me chama so eso nyabotre wa ho din mu asabio nyansa kwan so emro so no ho de two torch a koni two wana ko one 3 a ko 3 I want you to say per wine glass the festival Sompa FM kikis formula no yes and I pay disposable cup no festival wa ho de mu one torch one for losing the ginger le care na de ne twa one torch fagum per betes no one torch fagum the for ice cubes ka kan de egum okay the chest ma ba miensa ekonu nyenwunu many of Unia was international isura on share we can do what the kikis formula and more happy go be no more de emu de no we also as I was saying dey egu kikis formula no and ben na o so re gina ha na o kenya ho a ho a den aye tin the kikis formula on 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 still emuna siano in kind and nom losing direct ginger le care or say emma ye mo mremu din ma de mo din mu so ye na losing direct bitters or say shebi ne gina na so ni nya mo den for still ya ne mo and nom no okay ya ne losing beverages and na etwetwe common mo and de ginger le care eba dwa so na oni dure man bitters enso eba dwa so orofo yentwetwa bi yemubo bi na nwoma enko emfa enko nanim aponto ne abadi ntore nyina no eno ena yede eyo hye eya asem o na kami peni ya pekane adamu o na makama tua baika na mita mekofa baaye yemusa se mita no aban ensa wom aban enimu na brantie ne kura wodi mita ibre sister yi kura no mita no wonyane he eno so akoye nkomo foforo amanfo atema sesa mita na eya aban dia
adwumakuo yi CG o ne hwe mita ne so na side na obi tumi di mita na ba bɛbɔ hɔ na adwumakuo na sa bɛtu mita ne kɔ sɛ mita no is unregistered in nearby mu ma mintie kosi sɛn nti ɔso ɔya aba me afei kora de me frɛ na no ayese wodidi matem me frɛ na no odidi matem ya brantie no nti ese no me pese me se me mita no me nempe bi me je me 30 million ena edana me ba ha se no so no o ka kira me se o beba ha ne aka asem no wa ma me betena ha sa wa ma nti me kwa anadwo na me hu se me phone nani aso no send this ka buy ena me se me hu de se me o ba ha na ye frɛ no so ba wa ma na wo betwe no no nti ade ko duru fie no wa hu so o send this ka ba nti se no send bre wo 7 million ena me ba ha be ka kire no ayi nana ena o se obefrɛ no ofrɛ na wa amfa nti me de me ba ne ko school no wanu de o send this ka no wa amfrɛ me de me ba ne ko school no ena ofrɛ se wa send me ska ena me ka kire se oh na de nti na wo send this ka o mfrɛ obi se wa send ni ska na me no me de MTN fo ka o mo atwe ska nti ska bi hu ska bia me phone so wa send me de ka me twia wo ka nti me twia wo ka o se afrɛ no sɛ Steven wo foli ana me se me pese me hu sɛ wo ye adwuma o yi CG wa na me kɔ hɔ no o mo se wo nya adwuma na onya mita ne wai me pa cho ende minim ho asem na ko busa anom ka so omunim no o mo se omunim no na onya adwuma wo hɔ eni pa bi pa asema mo mo hu o onya adwuma wo hɔ ye bolo boy na onya mita ne wai me pa cho ende me nya adwuma wo hɔ nti me minim eno na me pese me busa na nwere mita no sa Steve Ofori no onya ne okowia ya na eno ti so akọ airport run about electricity ho ECG ho no matimi ahunu sɛ o ye goro boy dia na ne panimu bi hyase e mo so da mo sɛ o man no nye ora for your 21st can ecclesiastical expert yan komra sisia if you say amanfo yare amanfo dodo wo sɛ yehwe na ahotɔ etubi eba ama mene wan sɛ yade nipa benya so na yade kuru ya eno ti na 21st can ko ba wo ecclesiastical expert orofo sa asiatica ne so sisi fa osire mu na kokom na kusu na ase entrim yade yi pa 21st can ke kuto ne tumi dia bibiduru tu sa asiatica yade na ase apart from 21st can fo ni kire ba bia bra na 21st can ko mo asa akwa ne so massage no eso yi adwuma laboratory scan na wodo nyina da yi adwuma pa orofo yade bibire bia da free atwunwa no kusi na ase yemra na 21st can ke mo ye wate ebebo papa na said the 21st can kamanfo agi atum ni abaso body a wogie no 15 branches mu and the Ghana member odofo Kumasi Yaw Oforisuo wane Sompa TV Sompa FM no and the wabrusa kromu yemrei na yemfa yade asiatica no and yade bia emfa emedan 21st connect waboase cancer quarters court junction and kan dome market bu hu won wo sunwane cross attachment 21st connect you say maba momra na mensamo yade pa odofo 21st connect open no na person onidi komo na ocheche wunsemu a fama we wate na no mo eni komo pa 0540311311 0540311311 orofo so mpacha de na duru hobie mu eno ti yema yankan ye ho na yema ye nan emmo ye to na so mpacha de no yenyi bi emfa emo mo akurafo eyentoma no fankata wandeja so eno ena ye ba ye komfie num ni Kumasefo eni ehwamo da biada abrochefo eni ehwamo da biada Ghanafo eni ehwamo da biada wo sompa achede ho orofo enkoda nyanka be hye mpaboa be hye taade ofiso maame no papa ewu omo ye wisiafo so be hye taade be hye mpaboa orofo yesu kire mu a mo eni ni suba eye mo anwa tin tomatoes orofo ade bi ye die na animanimu ya ensei no yefa bi emrane yefa nom emakurafo yi ene enkoda nyanka yi se eye sika fom ena apese obo a momo number no 0598559802 0598559802 Sompa chade orofo ye twel efiri adwoada kosi nifiada so
ye wa adwuma eye adwuma memene da ne kosi ada kora de ba nipa wo ha obegye na ode gu ho enhyira bi ese fata Nyankopɔn agina so akyede so no ode bedromo no ode bedromo ama so apem akonim epro bi mu atoto no e wo se etumi ebiebie na ma kyede so pa Apostle Dr. Megashi se menka nti wo se yade bia da fa beda Apostle Dr. Megashi Apostle Dr. Megashi nya Ghana nko na wagidion abrochi mamu nyina okokoye nsenkyerene wode abibiduro no na opeso tu yade ase ewa Apostle Dr. Megashi aso ye bia o Ghana ha pa dia orofo e wo se wokọ na wokọ moa na enuro de owo bi pa orofo kuma se o makro oni old police station no ene bo ho pe yekọ na Apostle Dr. Megashi omo yen e wo saa kwa so orofo ye fatati atempon no show ekurase aduro na ye kwa akokonom ye reko he ba mesha na me kanfo na me de ama ye kokono na edunya osisi yade no so ha adwene pa orofo pressure no ye low ye high na ebetumi aboa saa kwa ne so be man ka janka sen e wompam ye ma juicy kadio emwa wo katachi emwa okura reko he ba Mr. Bedu akagine mu wate sanse ma no jisika ni biade cha no bosa be gu animu asom se mpaje o empaja reko he ba mecha betumi aboa papa wodofo mi booster dropa kwamo na kotia yade wo nipadua nim no ebesan ama na man homere so na etumi akon ade atia na reko he ba mecha na mekanfo na media ma no se upe bia to Fred men se ba eno ewo kewu Time FM ewo Boase Free FM ewo Tachima Boga One of God Pharmacy ubenya bi ato ewo Premise e ba so odum ubenya bi ato reko he ba Mr. Wodofo omafo dodo no a na ebo nsemo hia reko he ba Mr. Ano odin na ano nampa eye tete atempon dru nti ano hye ano nampa ye na nanom anka ne dudo no ano mo no ano ano odene eno atempon na reko he ba Mr. Wafa so ne tu yade pa opeso to okofa bi na tonte so mfa so a 0248 672271 0248672271 reko he ba Mr. na me kanfo na media ma Novigi Studios e won kan yo Malama Base one Kokuroko Street no esope na wowo orofo se ope enkai duma eye photo anase video dia aponto nya bedi to nya yo ni nyina no Novigi Studios na me kanfo na mede ama wo odofo na no aye yo hime ye Novigi Studios ni preacher obetwitwa amanfo no se ni da hokrogen enya asem keto akora orofo ye kofa wo mo ate bibia da be yen kai dumi ama se ye photo anase video no Novigi Studios o ya Ghanaian film kura no a se de ani besi ada ho no Novigi Studios every say wo camera wo didi dwuma pa 0574715778 0574715778 Novigi Studios na mekanfo na media ma kama ma mo se abrante ne friend say me ba che friend Steven Ofo uni baby otie me ba cha producer yama producer antena say sanse me pese me hu so far so good no ye fra abrante no sen ne ko ye na sen na waka sabre wa ma ye ni afakire ho sa ye wi a yisigi for me no mo de Shante Regi yisigi for me no mo de abrante no ye so e goro boy mita no egufa hen no konya bi beton no abonten ya asem foforo pa kwanta memo akwaba mejo so fo atachie bibia aboko elwade adom bibia aboko ye kye yasunti asem dwumadi ewi so fosu Aboagye mi hye sufa debi eba no saa anu a nipa kora ne ho aka adwa mu ye frɛ no ne ye hwɛ kwampa ye befa so ne nsiesi akoso na asumduaba ye bota ye kese no wo fra abrante ne kosi sei yo opo mi dase mame fasa akonya we na me fa ye number no into just metia pe sanse no na ye didi ye dwuma no se obi eteteo ana bibi haw na wo pe ba bi de wasem akọ amaya kama wa na do ni a kire Sompa Asem Mpe Nipa na oba number between their friend abenya yen 0509 43 84 0509 43 84 and 0244 80 14 26 0244 80 14 26
Yo, for me that when production but when production line on number what to na person ba Sompa Asem Mpe Nipa Sare pepe number when our friend obenya ya anadwo awiu tembi person ne yakasa bia no akwan ho betimi ni wakasa na no yira da kra won frɛ Sare pepe ebedi dwumande ama pepe na wa ware die but edi nam kwa mu ai ba no problem senti na ase anadwo kra mo frɛ yo na timi da anadwo ni dwuma bi edi o dwuma de bi ho pa na dwude be ma de so mo wani bre dwuma de bi ho pa fi ni bi nam kwa so de o sana anadwo kwa obi frɛ kwa na timi ne communicate kwa no kwa ya dwuma dwuma de bi ho pa o no yira da no ni dwuma di anadwo asijo nye wa na ase afi ni bi nam kwa so ebi ho kwa o de yakua ni bla ebi ho pa o senior is actually do the de kwaku kan no sa pepe penete kokofu ni nana oh bla nyabotre yenko yenim kwaku mi da ase nana e se ye mami e de asem no e dan no ene kure ansem bi ho ya nan kai pese isisi no wachi because nsem e bi ti sen kitise na e de kwa afidie so nti e fla blantie no waji tumi se obeba kwansini wa ama nti ho mami so kodu fia na who said 7 million begu ne phone so ti wa me science na chi sa ba ha bobo ya mane se okudu fia na joble no abanta send 700 Ghana cedis e de to no phone so bas kan nye 700 cedis nti ye pese e ni abata be koncheche mu ye fra abanta ne frɛ no wamfa ti jatu man di be na otwe ne se ato se be sa frɛ nti me frɛ no wamfa e ti no no mum e frɛ me o frɛ me ana me se ato ne se ma am siska no enye 700 nemum 3000 nti ogene say wase won ne ka ode maamene nyina eye 900 cedis ana wase ne mu 700 ama maamene nti onu se ode maamene ka 200 nti me yese maamene nyina me nche sisi a nti me frɛ maamene no na maamene sa confirm maamene confirm wi me frɛ abante ne frɛ no nana wankasa wamfa fon mpu na wakasa ye ba studio yi anapa no yes ye be ba no me sa to asa me frɛ ne phone koi wan fampu na wakasa elimle mpo de ne phone me frɛ kla switch off ofo ubusamia sa okay ma mo see friend say Stephen Ofori oye goro boy wo ECG ye be ko hochna Panama Maltrase cause enipa bi say wo man no mu bia nam de akɔhye akufu ado ne mahama wo mo ne say wo man no the nation sanka ya radin shiraw enan so sɛde adwumadie no akro no ne oman ne pɛ na ye natifo nyina nso ase ne ye maami nso ye nteche ne wure edu se ya na edene ya ECG fo asem ye ka se ye kan ye nwie me kai da bi na ye fi ada sa em se wo days ne bia wantima ama ne ye kofa betum ECG woman bi frɛ bi go sɛde ne nkofo ndi fira bonten ba na otin so otifi na no ho keka no na or try so be defend na adwuma metiase na ba ne sei nso me aya na ade ekume ne se wo de nka wo pe connection no a ban ne de aba mo mpese mo de be maye na mo pese mo ton maye no ke nipa ni tue ska ni wi a provide ade ne ma no na asumdue mra we de obegye ade ni nyina no no na se wo se ebu kwasea na fe no mde ho mra de beba akodi akra kakra bi ne ba ye ejudi ska ne ba onsa be kan de nya sa cha be hwete no ma di nkomu ni se ya no atam kakra wo no ade o de bre ni yo se a short man kan jo so amantew a short afe no mso de bi free nkran ba nyame adom ne ensa ka di pansu be kom no nya aduma wo ho ya we ne prepaid card a yes se wo koje no ho ye 20 cedi ya so ko ECG se ogope bi o ma short ba se obeto no 1.5 de ye obi mo onya bi ma na nse me de ya sho na mi hunu ba bi am de ato de sumu be 3 days na me yesem gobo mi ngobo ba bi kuro ni din nyese numerate fa so enye omo de ya me ko ho ayese ebi aye hu aye dene ebi ni ho ete na me frɛ panyini bi pa me frɛ no ɔkyerɛ ba bi sɛ me nkɔ me kɔ a security a ɔhɔ mom na me musa unu sɛ ka mbuza woni ni passport wo hu sɛ ne ye ma me ba no 1.5 no agye no ma mbi ade yɛse mfa ma 20 cities 1.5 de minya bi o ba me kɔ sɛ timam ni ade na yera me kɔ pɛ bie no a ye normal process de amam de ɔm sɛ ahwɛ to bi ni ho ne ye tena kurom sɛ ne ye kuro ya yantie ngosi da be na kuro be fa ne ntoma pa fura amani munyama ba kuro yi mu amiye nyina yakɔ MPP sori obo ndisi yachi
NDC sori obon bibiachi yet menfo ya so kom de ye chene ye koma ye dibire ni bia na ye nso de ye ne ye pe na sabi wo ye adwuma o yisi ji mboni ne koda na ma mpanyini dia ene na mama mo ye o ba bi o mu dibire adu o mu tibisa tie ni baza no ene o mu ne na adom no mo ye pa Wankura bi nyawa ya se de wo sie mmia wo age wade afiri wo ncha age wani di ato akone no odina ho wo kurom a wo nte ase ye besre mpene to mpene no a woni maame ni ni boko na asumdie mra obetima ye sori ye o ma ne ko mra se mate me ho nka entibra ekina wade nie ana osika nie na asumdie aba de so yi nani eme ye ko okwaje sa ade nche ne beka ho wie ne ye tena asem wie su bie ma o mete asem de ba bi ope bia no de ko because case na aba no kura watente wo ndiraja ise ya mama ni bra bre no mampanyini na ni bra bre no wa abaje no agro bediwu na toji yensam twefo esu ebe mena hunu se we esu ni eben ni eno video bi ame akura bi sunyan ho wakwa akodi di o matem baza wa bo awura wa akodi di o matem baza se wa heda ko bi se ni o hawo eno ko no ma tweska no watua ska no em se Ghana card ho Ghana card o na ayira no woko no anse wo machines no aprint ne ambaye no maye no matwa de ama no go yetua muka ene amana ko sala ne amana tua 3 million se won so rasta o area ho munim ene otua 3 million ne ye ma no no ko fie no ogada as evidence ene o record no ogada ade achi no odwale ba afi no obetuma nso no ene omunyi omma me bibi nyina oyi mu omo afi de mpanivu aye nkura security nyina amoa because ade wa hye nkomo na adwuma na di omo no obi ahopo opie ba na temanfu oto no mu nyina ma betu yeska in the name of so open tamakonti umani pani hunu sa nya adwuma ne kwan so no agye mu nyina 3 million ene mu ni no de wa mu nyina anzo agwa ne oyare no aba mpanimfo no wo a wotie okura de no no na agye mede no wo ntimi wo evidence ni nyina wo pictures no na agye ye mesema ma ban na so ate no de ame mu nyina de ne ye agye nipa ba ko fo be yi Ghana card ntu gine 3 million nipa eto oburu 50 na bosume so abanya sa etua oka ade na onya wunu umia ne sa ya nipa nsa kira ya dwen ya ntutu ya kwan ye na niema bi wo a ye nya ne sa de mrase ne enko ya nim na Ghana mpanyimfo so tini se ya no maboa ye na mahu kakraba na kuru na fa ntuma pa fra ya no okay orofo ye konye kope club bi ni binum afi na me ba be kasa ntime me kope club mi twitwa bi nwumre ya na what so push na me twitwa bi beba mani so sisi ya club bi na orofo club bi no aye kan no Ghana fo bi o magi atumpa ene onuma edam ni momoton ena ekoyo orofo club bi no onum otimiti bidi wede boma okala na yefefefe pa na oyo ba pemfo antimi nom club bi edi wo mu amonum ya oni fidu ngofia club bi onka ho bia enoa ene club mame ka asem ba ko nkyere yisigi fo Ashanti region ko asem na hanisi ye sa goro boys as a for the DVA lipana omo na nanya me no omo nanya me ni yisigi nanya sa branch so ye goro boy na wonye staff e wo yisigi branch bia wo Kumasi ha Ashanti region ha even cry no bi wo ho a ye adwuma no wo yisigi a nye wonye in charge of meter na se common goro boy dia kom di no dia komani bre obi anya meter eno ti no obe preach ne komani pakro bi no nso nya kakra to aduane adie no etumi anya meter akotowa mu obi dia yisigi for bad down your heads in shame mama mo aningu the boss wa ye yisigi pani Asante region mo aningu na chese adwuma no timi so eno ti yisigi for airport run about mama mo aningu sanse komo goro boy de wonya adwuma wo ho etumi abiti meter mefanse wa wia akotowa mo obi enimu system nim it's not register you register idea na je say yisigi for adwuma be na mo ye Ashanti regional minister Dr. Mwako Helmisrew ma homene so na yanko airport run about yisigi ho efrisa abranti Collins Ofori no se wasi meter no konya free airport run about na se meter ne abebo na eye adwuma na eni omo system mu dia system woni meter ho asembei
eye mo na mo adwuma no anu ti atsena me producers be kwa airport run about o mo timi nyo mo hwe so mo prepreja e be hyemu a mo so di aban no nye mo so di aban no nye na so mo na mo se wo man no de hu hia de mo hwe na so na mo nye eti maami mita no onimu ana ye musa mita onimu na mo amutimi ka se Collins Ofori no onya adwuma ho de a mita no konya na he mebusa mo na anwumre eno ho asam na kina mema na bebusa mo Collins Ofori ni mita no nya na he Stephen Ofori rather eti mita bi e be free ECG ababon TV an e registered na yababa wie yatwa ho ka wie na mo se ni mo system mu dia minim se Ghana ha individual kramita e de be ya adwuma e ma wo mkoton enye kuru aba ya dwunso mu e na wo central market nyakoto eti airport run about na sa wo se ya friend say Collins Stephen Ofori no wo ho no ye goro boy dia ya na me ti goro na se o ma mo aningu mumu kra mu tu atete hotu amoto Ghana hadada 055131 055131 0548 yakwo ma ne so ne yakotie mahwefo ne matiefo no obi nya adwuma wo ho a wonya adwuma wo sompa ha beda baba be kanizua hello ma josu eburu katachie Peter Miete o. Ghana, Obe de hu de ekoso. And this is town to me the yeka. I go see protect the Tubika. Like a meter like a community and they say you can get free because of credit. I'm a bad yeka. So that now we will with a chair. No, what do you have to plan? Then you can property by upon the other community, or you don't want to go out to be done. I know Niasa Mamikobusa. No, okay, hello. Good evening. My Joe Sokatachi. Mammy, you airport run about home. On or tongue credit. No, okay. Yeah, okay. I would be the Sikane sharing them. Not Yamia more, not the two. This one. Oforisuo. My minimum shut up. Be according to the meter. Onimu Hoshi, when you're more ECG, if you can't or Tomolu. I wouldn't Hoshi. And to me, I'm vacant. And people this kind of what is the court? Nothing come home. Okay, hello. Hello, good evening. My Joe Sokatachi, baby, I'm free with thee. There is a bit of me about the bottom crew. No, okay. If I saw Muya Drapa and Damasi, now we shall new Timamo and then the Mamoyan. And there's crew mother that one will be a Bahama over the Instagram. Not to know what the cop. No, would be a situation. E dama sepa se mo kala na mai pa na mu we mai no okay eduru ba bia koduru ba bia se assembly man for meter ni aba be tuko o man be kureni hello ya hotu yemfa hello Hello, good evening. My Joso Mame, yani abre pa, yani. Di my pan is a kwanya sapon on my paswa. So on it me mama. Inti no mo. Okay. Ya musa ya ho se. Wo mu a wo se meter any system no. Omo ne mo system na ya adwuma. Na meter krom konya na he. Tese o twidi pa ho a won te ase. Obegya na adwuma na kobo obi di achi. Wo so de wonya ne yie. Oma na bekoso a eye ne yie, bi ye ne yie, na si ye ne yie, na ne nyina kanfo na oma na okọ nanim. Na wo se obi aba ba gi meter, meter no enridi.
e ba ye ni system nim meter no nya ne he meter na ba ECG for muntina meter no ba ne de come various stations ni amafo atumi anya bi age no ma nya nkane a no ma tumi anya kwan afa so atua be. Hello. Baby afrefre udi. Aggregate ma. Ya mo to say nyame wotumi kese pa. Bi enante ma. Ba bi bo ne ka sa ne che bia to bi dia ho ye die. Obi a ho ye sa akwaba no. Ya dana die se nyame ne boye ho ba yin. Ya asem. Ya ba mbo no fo dana die. Ni dia bata na wakati woka na mtu wani ya mati asama like of connect smoke nti Ghana de bi ape no ye yakopona na here so the show bi dia me ante ne babe bo ne kata lo bi dia baba no okay yemfa wan call ne yemfa dwumadi ni nyina mra na wi hello baby afrefre wudi good evening you me am patron free community expresso mate kayeti yo me am patron mujumadi amudi de mania de pa yemfa no kwen hwa de nya adwuma ye area ho expresso bill emma woko oh hello hello baby afrefre udi twon ho TV na oni komo hello ya fa dwumadi ni nyina nsia nyame ya adom a o kira ifiada enu kira kosi ne dwada branda so no na mama me no ko ECG ho ye kobusa o mo se meter ye se ni system no esi dai na meter ntimi bebo ho me question me kobusa o mo ano no ye nka nkwa akire sa meter na ECG 40 na eba ye ni private meter o Ghana ha eti meter na ya na bo ho no mse ni system no ya na free hefa tie orofo opani James Akwasi Kodom dono afre na Akwasi na oye doma ewo mazin na papa waka nchina gu ya adoya papa we eye me ni wokura na me baro mankure otimi di nsuo gum na waka nchina gu abreduane siso abrahu ye papa eno ti me 6 Evelyn Boaten sa ma mi we so ye dokoro me to dokoro kro nyim school ntama ya mitimi ntanko papa ya kanchina gu eno ti 22nd na yie no bekoso eyi we mani abreso news ame wusu ame video center wa opani James Akwasi Kodom na Akwasi news editor dom akora wona na ye eseya okay enuti no ha na ede dwumadi nyina beso birthday bi wo ho amom yemfa to TV no so birthday bi wo ho a birthday no hu ye Osei wajan say nyame di nsu ba kwa ka azu kamfi ho nyame di nsu ba kwa ka azu kamfi ho na enaye atase wa junior and senior Jesus Lina junior and senior kakra ne pani ene eyoma woda amanfo wehye wo mfra no pana besisa abre mansi bebi ankyere wo mo meni wo mo ani ne ye eno ti nyankopon ema wo mo kwatenten ahoodi wo mu de wo mo sabe so bia enye sika na enhyira empa wo mo aboboa no da bia da na mnim gidie wo nyankopon mu se obema wo mo aye mintini ene atwetwewuro happy birthday to Jesus Lina ata sewa nyame enhyira na onto konam yeso de akọ Cedar Worship Center ono na aduru so de nyame asema emu hwampa de eba abeda adasama tie nyame asema emu hwam a saa homa no so da abefa no nya heaven no bi akọ Cedar Worship Center yeko computer so gwedie emra sisia
Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi kon wunyanka ene erusia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye da wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yemfa ye hunsem na propose prepa oboadu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye Sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meet mu biem 0598559802 edie wo fieta one media anasa Blessed Foster branya bosone ni beboja trada na de mo de dom ye no ye de ama ekunafo yi mo amu ye bi afie etwa mu no emu adanse de de mo amu nim Sompa achede 2025 yabo Opue ya wampuo ni kwao odi enijie ni mkansha abara bomu afutu nyamsumu ani daso edi enijie bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo to Sompa TV na ya wani pama o na unu huarada efisa gudie munsemo ubenya aberabu munsemo ubenya nyamsum munsemo ubenya anijie munsemo ubenya